Natinaf je priča o nekim novim slatkim proizvodima na našem tržištu za sve one kojima je dosadilo da kupuju neke iste bombonjere, neke iste čokolade i neke iste crne ili crno-bele kremove. Ja sam zato sa svojim malim porodičnim timom želela da uvedem na naše tržište nešto novo, nešto drugačije, nešto što će zaintrigirati vaša čula i vaše prijatelje, a i vas same. Tako je nastao Natinaf. Naš prvi proizvod bio je krem od pistaća, koji ne postoji nigde na našem tržištu, a koji se jako teško nalazi i na evropskom tržištu, jer je u pitanju tradicionalni sicilijanski proizvod, pa se gotovo isključivo proizvodi u Italiji. Mi smo, kada smo ga prvi put probali pre 2 godine, pomislili da je to nešto najbolje što smo ikada probali i od tada smo nekako stremili da ga uvedemo na naše tržište. I evo danas, posle 2 godine, uspeli smo, posle puno lutanja, da napravimo svoj sopstveni krem od pistaća, koji je baš kao italijanski. Sladak je onako baršunasto kremast, a tek blago slankast da mu da neku zanimljivu notu. On izgleda ovako. I danas imamo još 2 krema, a to su krem od kokosa i lešnika i krem od lešnika i kakaoa, koji se od drugih proizvoda na tržištu razlikuje po tome što ima čak 55% lešnika. Naša ideja za dalje je da širimo paletu proizvoda, uvodeći ne samo nove ukuse kremova, za koje već imamo neke zanimljive ideje, već i uvođenjem nekih novih vrsta proizvoda, kao što su puteri od koštunjevog voća, čokolade sa koštunjevim voćem, dražeje, proteinski barovi i sl. Što se tiče neke ideje Natinafa i njegovih vrednosti i načina na koji on to ostvaruje, shvatila sam da to sve možemo ispričati na neki način kroz sam naziv brenda. Prvo, mi želimo da se fokusiramo na koštunjevo voće, jer svi znamo koliko je ono zdravo, a smatramo da je nedovoljno zastupljeno u našoj ishrani, pogotovo ovde kod nas u Srbiji. Drugo, naziv nekako poručuje i da naši proizvodi imaju veoma visoke udele koštunjevog voća, a ne samo u tragovima radi davanja arome ili prosto radi isticanja na etiketi. Treće, odakle sam naziv i nastao, jeste neka ideja da su naši proizvodi toliko dobri da vam nikad neće biti dovoljno i da ćete uvek želeti još. I četvrto, nešto što smo mi sami shvatili u toku procesa, jeste da u toku procesa pravljenja jeste da je i proces, s obzirom da je zanatski, da se to dešava u jednom mlinu sa kamenom i da je potrebno minimum 10 sati da se napravi kremasta struktura, a da onda svaki dodatni sat pravi još kremastiju, još bolju strukturu, kao na primjer u procesu pravljenja čokolade, mi smo shvatili da nekako ni toga nikad nije dovoljno tog mlevenja. I eto, na kraju ja bih vas pozvala sve da probate Natinaf kremove i da sami na neki svoj način odgonetnete zašto se tako zove. Hvala.